nasi nambi nyangre sepelungan ide sindiratu prande ide jadi pada karyo saking beliau karang tanpa su ide wawu pisang wawu rau puput makin sampun mewargi jadi lumpur puput karyo kali beliau lumayan dijang maupun matur ide pemargi balik habos-bos dadudonan karyo kadi makin kuniki ide hipun ring utamaning mandala lagu enten dala pariangan ring sisi kelot ring ringgit ratu gede sepadan pemargi ring galah sore puniki jadi kemargian mendam dasar iki wenten sekali tujuh ring uang-uang aling-aling iki lah punika dala pemargi memakuh ring pariangan dijang sampun puput sami punika dala pemelas pas lan mendam pedagi. Nah di sejeroning pemargi punika yang bukan akeh pedagingan lan pemargi sampai patut dijang makian lugrayang dijang pada bos-bos daging ngepah ratu hidadane sarang sambi wenten mangga wenten mobutang karir yang riki punika taler mangga wenten rik mobutang parangan sisi kelot karya sabun itu nah yang tukang di sejeroning pemargi dijang daging margiang sinarengan iriki ring pariangan jeroan pura dalam penyarikan wenten ide sulinggih kekalih muput pemargi parikramo ide pedando siwa lan ide pedando ide nah ring pariangan sisi kelot jadi muput ide pegarwah saking beliau busung mogelung karya satu ide nah sekadar satu ide dumun sido tidak matur namanya bos-bos risejeroning pemargi ngawitin parikramo risapun ide singi ratu pranya munggah ngastawo puja parikramo bali bos-bos mewali dijang jadi popo matur nyenter resideroning parikramo pinti nah tan lali dijang bunga sagung rene sinampura nami nafto resideroning dijang nyangre sepelunga sepengrawuh ratu widadane ulamang sami wenten genah sani nenten patut punika taler penyangre katur nah dijang dahak lungsur agung dan sinampura ledak pada maksamanya ini sadar seperti itu dumun sudah ditamatur aduk ratian lan kegerangan dijang lungsur agung rina sinampura ini dijang nenten jadi nyenep atur dijang beriki ratukan dijang jadi ngelantur lah malah bos-bos wisilening nyentel pemargi parikrama ini matur sukses.